Nagiang kaya kabubaya itanong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saka tawaya mananya nabai agitu su Umairah radhiyallahu taala anha. So Umairah radhiyallahu taala anha mga baik agama. Naskanian na urip na Yahudi. Na so Umairah na tiare maiyan su agama minsang pendanian mailay su Nabi kagibu akyan na ganianon. Sasala kawataw ko panulun Nabi na tiare maiyan sa na sang kanu na atay niya. Ya kaysa kuna ya masa mga baik agama. Namuntun ko sang bayang iya na di inian ditedentad man su Allah. Inaw na miyaka panik ko nagyagyang buta kiurip no na Yahudi. Nasunjuk yan ganyan na pinalisya sa tingin na ay Umairah. Ganaging ka na dinga diteron, dinga diga pudi-pudi sang kana Tuhan Muhammad. Tuhan Muhammad kamata na swat na kanon ambela matanganan. Na din tarang su Umairah sa dinya dikatedentad mi ko Allah na kiyaptan ang buta Yahudi suglat na kiyaptan yan su ulo Umairah. Tingin Umairah na mata na sugat na kanon dinamatang. Na di makaplalis Umairah alalang agad na langit. Ya Allah, kata yagyang kaiya sa katawa Yahudi, sugat niya nang kaya mataku. Pagapantang ako kesabarakanda na saradin niya na putula na sulilaka na diakan rekadi mi puli-puli. Nataru sa siwatun ang buta Yahudi so sabala mata Umairah radhiyallahu taala. Urian yan. Na den tarang so Umairah sa dingan diga pudi-pudi ako Allah napipeto aman ang buta Yahudi. Tina basta dingga manan ni gendak na suwat tumurum mana sabala amatanganan. Inaw na miya kateruk man so Umairah. Ya Allah, katayak manang kaya Yahudi ya pimbelingan anak kunyan. Suwat niya no na so sabalak mana mataku. Pakat sabara kuda na saradinyan na putula na sulilaka na diakan raka di mi pudi-pudi. Na siwat yan naman sa balamatan yan na taro sa inilbadin sa karsada sa Umairah radhiyallahu ta'ala anha. Biya ububuyan. Tingin Umairah tunang kaya miyang gulaw lang ka. Tingin na sabab ko kaya suldakan ko bagu agama. Nagyan tingin yaman na niya na miyang gulaw lang ko. At tigo yaman na niya na Umairah. Ababuya na hi Umairah. Sabab ko yaman na niyan. Nagyaway ka ko yaman na niyan na agamatano. Natamok na tigyan na inimatay gayran. Kasumyul na gabinsang kaya bagu agama. Urian yan mga bayi ko agama. Natigyan na ibabugulay badi ka pa kaya anangin na kandaka. Natigyan na andaman na yan. Natigyan na iya pagangin ng kurka. Nadulog na kung katigyan si kuya manan yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko tayo manan yan na kipendulog niya nun. Na miyaw man yan. O di natigyan na iyong mayra na tarka. Kaswat tigyan sa Nabi na katayak kabalakta. Na tumiyarag siran. At tigwaya manan yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antawaya. Ibayin nung kanan mang gulawla. Na miya ka guraw. Apituga rugu. Siku pakapun ko mata Umairah radhiyallahu ta'ala. Ya Rasulullah. Hey Nabi akan sakan so Umairah. Inuak na imiyang gulawla ka sa bababok ya tarima ka na kung panulun ka. Hey Nabi ka na mapangingin daw ka na kailaya ko si kubuntal ka. Iman tuwa tigyan na din na bakuro na kilay. Ya Rasulallah hey Nabi akan. Hey Nabi akan ya buah pengening kurkana sarbu amadaga ka na sudah pedapag ka. Na ipakapiada na ginawaku. Tumipada sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kutahun tanian. Napalalakawa pengguraw sa Nabi apakat tanug niya na suka pendepekyan. Tingyan Umairah pagkanag ka sudah pedap ko nabing ka. Tingyan ya Rasulullah Nabi akan. Ia buat kian ka na kuda pedapag ka na kian ipatan ka na sumasa kita magagudamakan.
Ya buah kian nagakan aku dapat ini pakapiat nutu aginawakan. Ya Rasulullah, hei Nabi akan panganiang kasih ku Allah. Au bata pemata yubaku petaya maka suldaku ku surga. Panganiang karakno nataguan aku niya nasambala mata ami pangilay-layakan ako kapiyaw surga iyan. Dapno tumapo sa Umairah radhiyallahu ta'ala anha na makapapalad din sa Nabi. Papalad no Nabi sallallahu subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, panganinakan rakau ba kami pematay. Pangasulit naka sa surga sa Umairah. Ya Allah, panganinakan raka at tagwing ka sambala mata. Ami pangilaylay niya nakong kapya o surga ka. So Allah subhanahu wa ta'ala nakyagawa na sangkuto ang pangniw Nabi. Na oras mo to natyagwan yanda na sambala mata so Umairah radhiyallahu ta'ala anha. Allahu Akbar.